Binavê Xwedayê Rehman û Rahîm. Hemd û pesindan ji Xweda re be. Selat û selam li ser mezinê me serok û rêzanê me Hazretî Muhammed Mustafa aleyhisselam û li ser al û eshab û etbaî wî teva be heta roja qiyametê. Temaşevanên azîz di bernamak nû ya eşîrên me îro li herêmek cuda em dîsal pêşberî wanê îro di bernama eşîrên me de em hatine bajarê Rihayê em niha li derbaseya bajêrin li lewha bajêr înşallah gelîkek de em ê bişine nava bajêr li bajarê Rihayê înşallah îro ji Kurdistana Rojava yani ji Kurdistana Sûrî em ê bi hinek penaber hevpeyvînê bikin bi hinek penaber wê bibine mêvanê bernama me hevpeyvîna guhan wan re bikin em ê pêşkêşî we bikin weke tê zanîn li Kurdistana Rojava teqrîba 10 sala şerê navxweyî heye ji ber wê jî gelek eşîr û malbatê Kurdistana Rojava bi penabertî hatine Tirkî bela bûne hinek civana jî li Rihayê bi cih bûne em ê jî bi wan re îro di bernama eşîrê me de hevpeyvînê bikin û înşallah hevpeyvîna xwe em ê pêşkêşî we bikin. Hûn hez dikin em zêde dirêj nekin em derbasî nava bajêr bibin mazûbanê me yê serok û sermiyanê malbata li hêviya me ye em ê wan re hevpeyvîna xwe bikin. Kerem bikin. Bi navê Xwedayê Rehman û Rahîm. Hemd û pesindan ji Xweda re be. Selat û selam li ser mezinê me serok û rêzanê me Hazretî Muhammed Mustafa aleyhisselam û li ser al û eshab û etbaî wî teva be heta roja qiyametê. Temaşevanên hêja wekî her bernama eşîrên me ya îro jî em ê vebûyîna wê bi şe'rek bi helbestek Ehmedê Xanî vekin paşê înşallah ez ê mêvanê bernamê we bidim danasîn. Gazî û lavayê ji Xweda re. Ey şikrê te cewherê zebanî وی ذکر te seyqala cenanê ey wahidê bê şerîkê yekta wey wacidê bê nezîr û hemta ey baqiyê bê zevalê daim wey hadiyê bê fenayê qaîm ey xaliqê erd û asîmanan wey xaliqê cümle û însanan milk û melek û felek bicarek bil cümle te çêkirin tebarek subhaneke kullema xalaqte ehsente fekeyfe ma felekte her çî got te çêkir ey نیکوکار her yek di heddê xwe de sezar. Şerîn tekire şekir li perwîz Ferhat ji rengê eşqê xunrîs
Leyla tekire bela لقيسي رامن بترامه بولويسي بله جبو وان شعرو هلبست حرک بار یه احمد خانی امجید برنامه خوده دبیجن گوراوی بهشت به خدا شبوانوی زیده بکه تماشاوانین هجا ایرو ام د برنامه عشیرن مده لباجار رحاینه براستی دل دخواست ام و برنامه لکردستان سوری یا روژ آوا ام لباجار کوبانی شکن لبر برادر گونها برنامه میوان برنامه منه و معذوبانتی آمد کن جبرگو به پنابری بسدم شر نافخویی به پنابری هاتنا ترکی و لرحای اقامت دکن مجی مگو ایرو برنامه خوده امی برادر کردستان روش آوا یه سوری امی بکن میوان برنامه چونکه روژا ما دست برنامه کرد مگو انشالله اف برنامه 4 پرچه کردستانی حتی 5 پرچه یعنی گو اگر خدا مساعده بکه و امکان هبن به کرده یه پرچه درجی به 5 پرچه را آرمانجو هدف ما گوام بکن لیبله ایرو امکان شرط و مرجع چونا کوبانی جبرگو نمساعد بو برادر کوبانی گو هاتنا رحای به پنابری امبون میوان وان در یه خواه جمرا وکرن یه عشیره خواه جمرا وکرن نه هم لعودا وانن ام به عشیره احفاظ را امی ایرو برنامه خواب کار بینن عشیره احفاظ تماشاوانین هجا تندر خدا 5 باوکن حاجب فتیت حاجم زروار و المردان امی ایرو انشالله بوان را به پیشکش و رسپی وان را در حق احفاظ ده امی هف پیوینه بکن اون حز دکن اسپر درج نکم میوان برنامه ما شخوا گلکن همو پیشکش و رسپی عشیره نه بلکی دانا سینا همویا و وقت بسینا لیبل تنشتا من یا راست مامه حجی صالح جکوبانی هیا رسپی وانه تنشتا منی چپه مامه حجی محمد هیا او جی رسپی عشیره نه یه دیجی سروکو پیشکش عشیره رسپی عشیره نه بس امی ماموستا مسلم محمد را هف پیوینه بکن ماموستا هم خیر هاتنا برنامه ما صابي سپاس شورا امجي كيف خوش دبن ايرو كو ون ودقال تلفزيونا ون ميفاني منا براستيني جي شهنازية يا الجمع وك اودادا وك ديوانا ما يعني امبجن مروفاتية يا عشيرة امجي كيف خوش دبن بهاتنا يعني دسبيكي جيماني زمان دل دخواست املكوباني لباجاره و لولاته و جانا خا ولی بردوام کربو لیبلی جبرگو هم پنابرن ما گو عمل لفر للرحای انشالله روزه کوی دریفه بن و افشاره ناف خویی بداوی ببه برادر سوری انسان سوری دولت سوری و دیسا خوشی و اوین و حضور و آشتی وره بلكي دي ساروجك بقوما ورن ورب بالميواني ون بخير ورن اشخا يعني كنت ديرو كده فجري يعني كوباني بشك جو سروج رها يعني ام خال رها غريب نابينن ام نابينن ام الفدر ميوانن هر وها بيتركو يعني بسمامه ماجيل كيلك منا مروفه ماجيش كيلك منا و شخويا كاجي يعني بريكو سينور بيداني سينور ام بجن سايكس بيكو كوباني بشك جو فدر بو و يعني ام بجن وك زمان وك كولتور وك داينوستاندن يعني گشكي يكا هما دماك 100 سالك بلكي كيمتر زيادتر او سينورك يعني هاتي دانينه كاك مسلم ان شاء الله امي هاجر وقت بمين دي سر كوباني امي باخذن سر سوري وسينورا بس استخازم بكرتاهي هون خبدن داناسين اجتماع شوانه مره
يعني نافي و برنافي و يبافي و باف بيلي و كرتاهي ونقاربن خبدن دا ناسين باش كرم بله مسلم محمد مصطفى كوباني هروها جند كيكان نوفي جند الهرم واجد بين كيكان هرم نوفي جند ما يمجد بين كيكان من خاصم الهرم مردين بله نوفي جند ما كيكان ده حفتي ويكدا يعني هاتم هم استببورا كيكان جي عشيرة كيكي تيا نافي جند اشخوان ناف دبيجن كافن نافك يعني شخصك جور هاتيه لهما وك ام بيجن يعني حاضر يعني كي كان لسر سينورا كي كان شران تليج بتيري ام بيجن خراب كورت افناجي يعني ام بيجن قندما ريزكه افناجي دبيجن وك عشير يعني بزروار بكوباني وغيره دايه بله ده هندر دشتا سروجه دايه هندر دشتا سروجه دايه شو كوباني نافشه نه محافظه نه نافشه يوجي او غندوا اوه گو ناوه انجمارت همو يه عشيره ونه بكوباني وغيره دايه بله ما مستا يعني peşiye ve baf bile ve şkider hatin un lur bere mukim bun un ehard bun ya hun jini de hatin lure bici bun يعني وقت مريكول ديروكو لأمبجن أرشيف يعني فدجارة يعني كوك ج إيراني هاتية ج إيراني ودبجن جاي شنغال وكرمانشاه إنش كرمانشاه دركتنا ناو وقتی هات ناس کرن وک براز 750 زاینده و چاقی هات ناس کرن جوه داره دو دمکیرا تین البینگول رودنن جبینگول جی جاردن تین لآلی سروج يعني أورفا وهروها سينور تنابو لفي بلجيا يعني حتى كوبانية رودنن أفياجي حفت أوماكن يعني براز يعني حفت أوماكن هجر أو بوم دكانن نافي وانا يعني بيجن باشي شيخ يعني عشيرة شيخان عشيرة شدادان بيج علادين كيتك ديدان زرواران يعني افنا حفت اوماك براز دبيوانا ج كوكا خوا جوه داره دا هاتنا و داره رونشتینه بیتری خوان ها هم بجن دشتا سروجه يعني و کوبانی بتفدا ته ناس کرن بناو براز و لسر هم بجن سروج دن خواندن گنده و کیکان همو معرف بون یا غریب جته بون او گنده دیگه و نابه يعني اتاك ضد يعني هنا مروه هفدنا گشکی بله شو دشت بو يعني نتشايا دشت سروجه زراعت جيلد بي دبراو جيل سر زراعت بو بگنده كوبانده ما مستا مسلم عشيرة احفاص تدي ماغو عشير الهرم ما هم بين بافك يا جي قبيله ي بنغا عشيره جو عشير جي بكارتي ام دنارن يا جي حاجب فتيت عجم وزروار والمردان جوان عشير بكارتي هم كارن بحثاي بكن يعني عشيره و اف بافك دناوا عشيره ده تكليو خوبخوا عشيره و هرما كوبان ده لكوبلا بونا جغيري كوباني الجيني دهنا تونن يعني از لازم مكتبينه که يعني بدم زمان يعني نه يعني وك كسانتيجي از بيتر د کار رزاني دا يعني کار دکم و بسپورید علی يعني كردي و پشتگیریا يعني مافي كردي دا يعني لا از وك لعشير يعني دنير وك ديروكا وك بلغايا يعني عشير وك بلغايا جرجه مري يعني ديروكا
هر عشیره جید زانبه یعنی اویا دیگه هینه کوکه یعنی کوکا تا اشکره وشکه داره هاتیه اویا دیروکه که ازوانی لیدنیرم بیتر از لینانیرم یعنی عشیر وک ام بیجن میجی و نهراندنا کون یعنی و عشیره و یک دل کلکه و یه دنه و عشیره جوه یعنی الگیش که اندنیرم وک هفدنه گیشکی بره هفدنه زمانه وانا یک دیروکا وانا یک لا ادخازن بینم زمان یعنی وک بکرد و قربانجی لسر براز یعنی هنکی دنگ بکم براز تدی دبیج شاغا بریزانلیه او یاجی عشیره حسناویه حسناوی جی دبیجه دوی زمانی دا یعنی ده هما نهسدو و پنجه و نهاندا حکمات خواه هبو حکمات حسناوی هبو اویش کوکا براز دایه جوه داره راد بن تین بینگوله دبین که حتانی یکی ارمنی هیا نویخوا ارشاک بولاداینه ده پرتوکا خدا دبیجه دبین رولک بریز بیتر هبو که دریا وان را بیتر اسلامی یعنی اسلام اسلام بون بریگیان یعنی دریا وان را اسلام هاتا بلا کرن و یعنی برازجی یعنی بارزه یعنی بیتر لدر بلند رودن جیه بلند رودن جبو در بروچیت بجی بیتر پرسک سورانیه بارزه یعنی و فیده بویه او فیده بوناجی هم بیتر دبی یک بانگا صلاح الدین ایوبی آنی چو شر صلیبی دا سکینی جاردن براز دوی دا رولک خواه بیتر و گرینگ تیدا هبیه تن بینگوله جی دماکه دمینن شنوا به اسمالی تینه الوه داره تینه وی داره حتی بلکی دست ساله کی دهاتن وی داره وک شرک هبو ام بیشن تشتک هبو ودگریا بینگوله داوی الوی داره ما یعنی ل کوکا خوا لوی داره جهل بینگوله جهه و تا دیگه وی داره یعنی دیروکا براز دیروکا کور و درجه بیتر گرگه دوردا یعنی کسیم پسپور کسیم پسپور هبن کو کانبن لیکولینان لسر چه بکن و ببلگه کانبن درخینن میدانه یعنی اویاجی تشتکی یعنی مخابن بلکی الجمع وک یعنی کردان هنکی کمه یعنی تفکری الدیرو که بنیری یعنی د کتاب به کردی لسر دیرو که یعنی هنا دیرو که کرد و کردستان و شرف نامه يعني ضد يعني كافن هنا اف تشتي وا ام بيجن يعني ام وك عشير يعني براز يعني غيري براز وانا جرك جيشكي وك بلغا وك ديروك يعني بين تثبيت كرن كسين باسبور جيرا تشي ببن و كانبن يعني برتوكان بي درخينن بليكولين واويا بيتر خدمتي انسانات لغيه داد خدمتي ملتي داد خدمتي قال دا بيتر تشي ببيا ما مستبرازی لکوبانی چند گنده وان هنه یه او آتیوان جانی قبیله بنوانی براز کوبانی تکی بیجی هما تفدا برازه 364 گندن کوبانی دا گریدای کوبانی دا گریدای او جی دیگل امبیجن سروجه یعنی ته ناس کرن اما گرن گوتنا ته پرسات نسفتح دا یعنی ام وک امبیجن تجی آنی زمان هاتنا ما الفدره تدی او شر الجمع يعني قومي وهين دلماجي جاردن سرواليتا لسر خما روشا سوري بقلم بري يا كردي بتايبات جي ام هين بخمن لسر وام دشوبين وبردوام دكن لسر وخط وربازا ام بكار وخواتي ام هين بردوامن لا دالي ام بيجن فكرن وك ديروك وك بنج اتا يكوتا انين زمان وانا يعني كوكا خايكا ما جاردن لين هيري يعني اف بنج اتانان هواني هاتنا جم هفديه الفدره يعني عجم زروار فتيت هجب على المردان وانا يعني الجم هفدش كوكا وانا كيفن داجي يكا وانا بالرنگ ني
يعني نب رنگ ام بين عشيرة كافنو هفد توب كرنو ورنشتنا امو ونا غيري ما ونا نبي رنگيه بيتر نهراندنك نوجانا يعني اف بنج اتاناجي الفي دارد قال هفده يعني راد بن رودنن اوداخا هنا گنده خو هنا الفي داره لتركيا هما نزيك 83 گند و 14 گند زاخو نجي مستوى تركي همو لرحى نيال جيني جودانا جودانا لشرناخنا لبيتر مركز الرهاية رهاية بيترن ارم رهاية و 20 گند لهيمانه الأنقرة يعني دا مزراندنا جمهوريت دي كوشبر بون يا يعني جبري دا د 6 ساله که 105 ساله د 6 ساله دوی چاغه دا چونل و دره رونشتنه یک ام بجن ام او یا آتی هجب يعني الودره بيتر هم شنو تين علاقه وهنا هي داینستاندن ما قال هفده اره دوچنت دینگول نمانت دیوگو با پیله معول هات نور الودره رونشتن جاردن او الودره وک براز وک حفت اوماک براز الودره رونشتن و جورجی جاردن هاتن ودره امنها بلکی بیتر ام ودگرن تایبتیا ام ویژن ودره دا یعنی ام او دکنه و یعنی و پنج آتانا بشک جبریزه پارچاک جبریزه الوغول كردستان باشور جهه لزاخو بله الجلك نور ماموس الودره زاخو نه الجندوين الجندن الشرقي يعني رجلاتي ام بجن زاخو بين يعني ب6 كيلو متركه جيرا الودره در كار عجم در كار عجم يعني وقت ناحية كا 14 گندن لكيلكي هفن للرخواناجي لشرناخه دوري حفت 8 گندن الكيلكي هفدانه بيتر ديجينا هفده او آتي عجم جيراد بيجن لإيران تونن هنا ام تي نگشتنه دادي هنا كي دوربون مسافة كتي كي هي ما مست عشيرة براس شو يبرو كوبانينا دنابا عشيرة ودا يجي أزور برسبكم يعني تفيه سوري وتركي ويه كردستان باشور كردستان عراقي يعني تخميني جمارك وشخاص هي عشيرة براس يه سوري يعني جمارك وك أمبيجن دقات وك بلغنامه يعني تنه جبركو يعني تكسي هاني جيرا خبوش كري بداية دو وقانا بيواني بجميرة تننا يعني تخميناو از برسكي از دي ساني جي هگركو از اجمار بيجم وين ني دي جيداوه وين ني دي جيداوه بروي هاوي مريد تشتي ديرو كيدا نكانه يعني قلتنك ند بالدقابة بيجي بچه خصوصياتي هال پیش عشيرة براز ما مستاد تدي هناك عشيرة هنه قالك ميوان پروارن هناك صوفينا ملانا هناك شيخن هناك عقيتن ميرن خرمان قرناسن هناك ناندارن عشيرة براز بتيبتي بشو خصوصياتي هالبيش يعني براز ناسا فيدايا سوارة بارزة يعني يعني برزو زيركي دا يعني هن كافن دا دوين نودو دا عقيتا برز حنا يعني نودو دا عقيد يعني شكوتي او نودو دا عقيد ممس دوراكا زانن دريجة يعني دريجة بكورتاي يعني أفنودو دد يعني ما بين أمبيجن سروج وكوباني وحتى دكه أوروبا دفع بلغية دابية أو زماني تدي زمان يعني دولات هناك ضعيف بون يعني تنابون بيتر رولا عقيتو فيدا بونه وطالان وتشتوا هبون لأف عقيتانا ناس بون أنه كس نكانه هر أمبيجن عرض بريز أمبيجن بن بيبكي بدست خوا ببي يعني حتى أمبيجن تشتكي كيفن داي باشا ملان ويرجي جيش كردستان بريز ندادا ويرجي ندادا يعني
دما ابراهیم پاشا هره يعني ابراهيم باشا تدي اوجي باشا كي كردي بهيز و لسوريا ولتركيا يعني سيوده عشيرجي تابع بو برز نادا يعني بسدموان عقيد انا عقيد بون وهناك خاد دين يعني تدي موسو كرعي وهروها يعني موسو كرعي ناسن يعني د اويدا وهروها عقيد وكيدنا يعني ما عزم او عقيد صعبه ندشوش كوباني جورن يعني من جاردنجي تدي ام بيجن وقت داعش هات يعني خلك يعني كوباني ام بيجن وقت براس يعني قبول نكرد بن سيا داعش دا بمينه تك شخص يعني جو ام دبن سيا واندا يعني نامينن او جاردنجي تدي كوباني يعني هات رزقار كرن يعني بچه بهزن ناف دوليجي بهزن بيجن كرديجي بيشمرگجي وهروها هزد دهندر ولي دهبوجي يعني كوباني داكير كرن نبو بله بله ما مستا عشيرة يا براس دناواوي د سياست مدار تنگ به شيخ سيدا عالم عشير شخوا فرها مزنه درکتنه گلو سیاست مدار نیل پیش شخوا یه و لنگه کی وجی یه سیاسی هیا یعنی هماش دوه و از یه و برواد دست پی بکم جی غیری وجی اول بحثا خوا و جی غیری وجی کسی دی درکتنه یعنی هم با دولت سوریا عرب و جمهوریت آوی و هم جی نوا کردواری یا جیل پرچیدن نه يعني شخوا بيتر تدي يعني كار من يعني نا عشيرتي نا يعني لي من خاصتي خدمتك از جمال خاربكم او دا وك ديروك يعني از الي كار يعني ل بيتر دكار سياسي دا يعني 34 سال يعني كار سياسي يعني دكن كار سياسي وك امبيجن سوري بگلم پری و کردی به یعنی بری شرجی و افکار دکر به 33 سال یعنی من دجاران از دو وقتا یعنی باو بشار وقت حافظ اسد دجاران ام زندان بون الشامه اجبو بری شر یعنی دنو چه ما زندان کردن ما مسته جبر ديمقراطي تنابو ما في مروفان تنابو ما في كردي تنابو واجي يعني دوزا او ما افتكر ما هم دالي يعني ما في مروفان دا وهين بيتر دالي كردي دا يعني من بيتر آلی كردي را از خدمت يعني بو بورا ما مستا سپیوا خودکم براستی لگور وام پرچه کردی سوری گلگ پاش بون وقالك ظلم ديديتن يا الناس ناماوntun يعني بحسبين ملتك ناس ناماويتن هر بلاتفورم دي از بخوتينم زمان امتين زمان يعني جامعامتين زمان كردي سوري zulmek روانده بو demek ki وجي البيشبري في zulme وتخص ما في مروفانتيه ويا كردواريه بين زمان يعني ادكانم يعني تشتكي بيجم يعني كردي سوريا كردكي جيره و تيجهشتيه يعني از كانم هم بيتر بيجم هر سه پارچه دنه بيتر وكريتره و كرد پرور و هست خوي نتاوي بيتر الجياب تبي حرمته مج پارچه دمرا جبر تفكر كرديش كيفن دا يعني دنيف دا بود آلی زمان دا آلی دیروک دا از انوه گرنج برکو هم دا آلی سیاست دا پر نرم برادنه که آلی دیروک دا به يعني ته ناس يعني بيتر تدي بشك ج براز ام بيجن هين زروار يعني شو حمايه يعني طبعا غير زروار جي لحمايه هابون يعني شداد و ام بيجن كيتكو هابون ل جوانا بيتر بون سروك وزير سوريا محسن برازي او مروفي مابو ج گند خراب كورت دركاتن قل آغاسي بون انج د 40 سال بره به اسماعیل باشای ملی و چاقه او اسماعیل باشای ملی بو والی حمایه او ده شخص شیب خرابرن حمو آغا باکیر و ام باکیر آغا و
وانا حرد وك لشکر بون وك ام بيجن سر لشکر بون بخارا و چه برو چون حمایه لو داره جوانا جی گرد جوانا دكتور قانون الدولي دا دكتور محسن برازي وداره دبي سروك وزير سوريا بتهفدا طبعا سروك دولة جي حسني زعيم بو يعني كرد بون يعني افيا يعني بيتر ناسا لدورا وند بيجن دربه لته تشكرن سامي حناوي و تي كشتن بسمام خو حرچو برازي داره للبنان حيفا بسمام خو هلتينه او جيفت گره سامي حناوي دكوجه سروك سوريا بره او ياج دكوجه وك حيف تديد او كردي كافن دا يعني حيف هنا حيفان هلتينن يعني حيف هلاني لجاردن يعني اوجي او ميرانتيا ام بيجن دهندر بريز دا هيا وقتكو سامي حناوي دبينه درد كوه سامي حناوي دمشه جيرا دبيجه الباش خوال مبنيره از الباش مران دا لي ناخينم باش انسان دا لي مبنير از هاتم حيفا محسن برازي اشتهلينم وورغاني ليدخينه وچغه سروكتيه سعوديه تدخل دكن اونا تن ده سالان جبل کی دکوه زندانه و دور براددن یعنی در دکوه داره امریکا ده 2015 داجی لامریکا وفات به هر وها آنین ده کلکا نمر برزانی دا ترباوین ها آحرچو برازی لو داره داتینن لبرزان و حسني برازي جي هبو او جي سروك وزير بو يعني او جي مروفي محسن برازي بو وانا وك دناف بيتر يعني هاتن ناس كرن يعني ريفا برتيا امجن سوريا هاتي كرنا وهر وها وكي دنجي امجن وك شيخ ملا دنبيش برن روشنبيل شو برن بله تماشاوانن هجا ام ایرو د برنامه خود الباجار رحاینا وکیل سر برنامه د معنی زمان ما گودل دخواستم و برنامه لکردستان سوری یا روج آوا الباجار کوبانی الگنده کی کان هم و برنامه بکار بینن لبله جبر انشالله جبر شرطو مرجع برای سوری نمساعدن نها بکش بر پنابری هاتن رهایی ایرو امجیل اوداوان د مکان وان ده بوان را د حق عشیر وان د حق روش وان د حق جیان وان ده ام برنامه چیدکن برنامه ما بردوام دکه ما مثل لسوری لکوبانی او گنده براز شو قالكن نهات تكليا وان هي يا جون شنوتين يعني جرجا شردس بكريا وهم بپنابری هاتنه اون برگا و چونو هاتنا و دوامه یا اون نشونه اشخا ما برای ما بسمام ما مروفه ما خلقی ما گشکل و درینه یعنی کار و خبات خا یعنی به هاوین حال و درته کرن مانا عرفا و کوبانی هم نیف ساعته يعني امرا درك بلند كوباني جما فالفي دريد خونه يعني داينستان دنجي هي ما بري ام بيجن دسالان ام يعني شون هاتنم يعني مجي هابو واكيد غيري ماجي دارنتين يعني زيارات او وهي يعني ام شافت قلت نابونا اشخاك جاردن يعني بالا ما لفجره يعني مالفي دري اره ام دنیو مری خواب اسمامه خواب ام بجن اوده و کسکی تقصیر نگیری خودش گشکن یعنی راضی به ام وگرنه یعنی ام وگرن نو عرض خواه یعنی اوش ورجی ام یعنی تفرقتنه لبالا مال وگره پیشید به شام شکر ولاد شیرین yani راستیجی ولاد شیرینه نخاسم جیگو insan اجدایی کرده ولی دیگه شیرین انشالله همیشه ببینه yani hunji و همو پنابر سوری و یه دنیای گوهر یک به آشیتی و آرامی وگره ولاد خواه و کدو آخا خواه و آوا خواه بردام بکش جیانا خواه بوی شکلی و مثل روشا مروه اوی ورچاوانه یعنی دوان ناخوخیا ده دوان آلوزیا ده
zarar şu zarar şey bu ya yani ya maddi manevi و belki ya fiziki belki telafiyavi jine mümkün. Nuha şavaya revşava. روشكان باخه Bele. و زور زحمتي وزياني هي تدي سوريا جيش كيجي د آلوزي ده يعني د تنگاي ده و هرمي ماجي جاردن د تنگايا بيتر دانه و يعني هناكي امجن چروشا آبوری چروشا ريزاني هر وها تنگاي بحمو آليان دا هي يعني خلق إشي يعني دكشينه دبينه لدا تشتكى قومية بسر في ملتي دا يعني ومري دكانه بهنا كفره اللي بنيريا يعني بيتر أجندات يعني أجندات دولينا أجندات دولينا يعني حركة هاتش خبر جواندية خا دمشينه أخلك سوري جتاني أويا فيرجيا و أجنداتان ده بله. داری بلده خدا تعالی سلامتیه بده و داری کی بخیره جوان واقعی انشالله. همسته عشیره باراس شو آتیوان مجموعت و بحثوان جیکر. هم بیشن جی عشیره جدا پرسگره که کی چه بو و گوازه هرم جم رسپی که عشیره باراس کی يعني رسپی وانی تایبت. هی یا جیگه بکی یه آتیوان کینه تدی هر باوکه لجمع و های لورجی کردستان همویه که yani her gündeki rispiyek heye, her bavke rispiyek heye, yeva mesela ki ya. Yani tedil vedere mago penc ate, yani mrove ma yani 22 gün فتيتن ل أقشقة وحران دمينن يعني كوكوان يعني أمجن عجامة وكي دنجي لفيدري أمجن يعني سويرك وحلوان وهروها الألي بوزاوي و جندان وحتى عين تاب وأنقرة دمينن ريسبي برن يعني حر أتاكي دا ريسبي هنا أمجن دكافن سلحان دكافن خدمتي جندان ومن دوزه سلحان من برسبك رواي جو دكان لوقت سيستم جدار نجرا جوا أوديرا أمجن نه شخص هاتنا البجارتن جوا پنج آتانا پنج آتا جنیوانا نه شخص هاتنا البجارتن اونا جاردن وک سیستم امجن دیوان و مروفانتیه پیراد بن خبات جو سروک و سرمیانتیه نه او نکس اره ریوابرتیه دکن ریوابرتیه دکن جا آوا آتانا گشکی یعنی جا فتید جا عجم جا زروار جا المردان جا هیجب یعنی امجن نونرتیا وانا گشکی دکن و بریواد بن هر وها وک سیستم جهین تمثیلجی گنداجی هنه يعني واني سيستمك هي وقت توزك يعني جيرا لجندان يعني حر جندكي ددس سه نونرتيو تمثيلجي جندان هجارة كتين توبلانتي يعني جوات خالف داره چه دكن لا أما أو نه شخصانا وق جوا بنج آتان ريفابرتيا سیستم در نگو و امبیجن مناسبات و تشتهابن دکن هین امبیجن لعالی دنجی وک روسپی وک مال مزن وک امبیجن کسین مالدار یکو خدمت دکن یعنی شخن جیوانه هانجی هنه اگر مسحور تونه با او کسانا کی نه نه یعنی ناویان انکارن بیجن اگر دكانن بيجن يعني بلكي نا ورقة صاجية ام بيجن يعني جبركو يعني سيستمك دنيف خدا ني آوا كرنه يعني بسمام ما ام بيجن حج مصطفى قرقوز هي بسمام ما خليل هي بسمام ما نديمة بسمام ما بكرة إمام عالمي فتيتان محمد بوزاوي
دمینه وقاته نوری خوجه هیا نوری گناش یعنی افنا امجن نه شخص ریوه برتیه دکن جوا پنج آتاوج در نگو اول یعنی هر سه پرچاوه اوی ریوه بر ریوه برتید که بیجی همه بیتری خالوه داره نه به تب آلیکاری امجن کوبانیه یه زاخو بلکی هنگی تدی وکسینور و دوربون لی داین استاندن و محک دمهانجاره که تین و داره تین دیوانر و اینی امجی دچن چون هاتنا مبسر هفته دا هیا بله خدا موفق که انشاءالله ما مسته لگنده و یعنی کیکان و گنده در دوری لجمل وری معلومه وای جون چون گنداجی با عشیراجی خدا هنه وده گنده هنه ایوارا جوات جماعت کم ببه قهوات عال دادن صحبت دکن شخوا مسئله صلحی یعنی او اوده و عشیر و صفات دادگاه که جید بین یعنی گلک پرسگیره که هریمه ناچه دادگاه تی بردسته سروکه عشیره دو اوده ده چاره سر دبه او پرسگیره لجمع جی بردوام نوعادت لکردستان سوری من شخوا من خاص وقت سیستم جوان نهان را يعني تقريبا بلكي حفت حشتك يعني من ذكراندن حج عمر جي هي فانا وك سيستم جي يعني جيب هفرا ريفابرتي دكن يعني وخاصة استشارتكن يعني استشارة وريفابرتي يعني نتك شخص وك سروك جشكي البر ومن آغي كفن أو سيستما نا بهفدرا استشارات كن أف أمج النهانا يعني بهفدرا داين مجلسك بلكي جالي ولايات داجي جرك دبي شخصك نونرتي جشكيان يعني دكه ها هر دمك تم جهارتنجي تعداد به يعني أمبيجن وك ميجي نو وك مؤسسات وك أمبيجن طاقمك نو ج حالا عشيرة را ريفابرتيه دكن يعني نتك شخص رونه أمبيجن أفيا تك شخص سروكو آغا و جي بدن دو درشو جوردا بدن دو نا بهفدرا دشيورن دندستينن افتشتا باشه افتشتا نباشه بهفدرا بشيور بهفدرا اف نهانا دمشينن اگر وك تا آني زمان يعني الآلية ماكو ايشك چه دبه و سخنتيا كون دبجن سخنتي يعني چه دبه تدي سه قانون تندر ملتان گيده هنه سه زاگون هنه یک قانون یا دینی هیه همشون قانون یک دینی هیه عرف عادت یک دو چار تدا اوه ده قانون دولت هیه قانون دولت قانون کس این ناف نتویجیانی گشکیه قانون اساسیان یا عرف و عادت ملتانن بله عرف و عادت ملتان حتی ها از قانون بیشتر نه تنها جمع یعنی کوبانیه بلکه لوی آلیجی که ایشک اوانی چه دبه نخوشیک چه دبه گرتن هفدنک چه دبه بیشتر شرک چه دبه قاندی خلق بر خواده لوگر خو بیشتر مرلغی بیتری بیشتر وگر قانون دولت یان دینی یعنی امبشن یکی نوع بسمامی مر سپی رد کوه داره او گندانا او خلقا لی گداری دکه او کانه وی گندیل هفده وینه بیتری پولیس و بیتری شیخکی امبشن اول و دین با یعنی اف کلتور هین حتانین هاته بردوام الجمع تدی وقت سروک امبشن عشیران يعني هنا يعني أمبيجن شكلتك تشيخ شداد دن وكيدن هين وأمبيجن مال مزني خواهنا و ناجي دارن دكهفنا أمبيجن إيشك نخوشياك هبه شرك هبه دارن دكهفنا كي لهفدت تينن أو لورجي بردوامه أو الكوباني يجي يعني دفرد عاد خازم تشتكيدن يعني بلكي لأورفاه بيتر يعني هين أو فكروا داين ستاندن لسر عشيرتي عرفا بال کوبانی بیت تکرن یعنی بلکی تنها لپاریس بی و انواع جمعاتا و نبینن او حاجته کو توداک و او ملتا گشکی الهفت به اجبر کو قانون
بيتر لو دره حق وماف يعني هي الجماجي دوادي شرط شبو او شريجي جاردن تديم وك عشيرجي خاطو بي حفدجي هناكي دكن بو هركز خواب باريزه يعني جوا شر هاني قوام خواد باريزن يعني خلق لا او كارهاني امبيجن وك خدمت روسبي و وك امبيجن سروك عشيرانن هم بردوامن د خدمت و د ياردمي د نيف ملت دادكن هم استخدام موافق که براستی يعني صحبتها تر نبون بلکه این گلک تشتی که ما جو پرس بکرا و یجبان یا زمان هبو بس دمامه قضیه یا برنامه کرم که وقت نمایه اما پرتایی تشتانكي مهمة کرم که لتاريخ الرهادة لتاريخ الرهادة رولك عشيرة مي برمزنة جرينجا بله اوجي وقتا مندروس متركز بو 1918 دا انجلز هاتا فادران اشغال كرن او دركات بشتوير فرنكس كتا فادران اجار ملت مي رها جيل قرشي فرنكس رابون بس پیشکش وان مزن وان بوزان بگو مصطفى بگ هرچو بگ یه برازا برازا بله. بون و هرد برانا رولك پر مزن دوی شیدا دین و چاقی لکوبانی استاسیون ترین هبو مالزمه مهمات و عسکری بترین دهات و هرچو بگو برایوی بوزان بگ و جامرانا به سوارخه او ریا ترین تحریب تکرن دست دانا و سلاحنا سلاح فرانسیز ش ملتی مشغل کمر براد کرن و بوی شکلی قومتان وانی کل رها اشغال کری ساجو کج عرف درکت شی ریا ویل هل سروجی برین و تسلیم ستاندن فرانسیز جوا درات درخستن و تشتكي مهمة والله موزمبيق حقا أين دبين يعني خلاصية راهي بدست دانزده أجيتان بو دانزده مر 12'ler بتركي دبي 12'ler ده 12'ler هذا اتوي مهم tabi aşire de henem hakivan nakhun fakat içivan da اتوي peşta nav denk Mozambik يعني ما مستبس كاد قول نو دو عقيد نبلا سوا بودما كي خينا وذا يا عقيتي قرناسيت خينا قالك بالكيش ولا من جرايه كم بيسي وهذا تاريخ مدجي هي وشونا كرن كو شونا مجلسجي دورا إخانات جرا تشيبو سراكو ومجادله دام فرانسيس جواب اسمه مزن مرا تكليف تاني علي جو ورن قارشي اوسمان لدركفن ام وادرانا تسليم واكن يعني قبول ناكرن قام بديني خراب مسلمان راي خانته ناكن لقارشي فرانكس دركتن بس ترى لفدره كو جمهوريت شبو تنگاسی جوان را چکرن چویسا فرانک او فرانکسز گنده وان او وان شهوتاندن يعني قصر وان قصر شهیم بگی ابا وان بنظر شهیم بگی بون قصر وان شهوتاندن هنا بلکه ساكنية جندوان فقط تاريخ مسلمان هذا تشتواني برن راست هذا جوار عظيم ما مسته يعني تديم ما يعني درجة كم يعني بحث بكن ما مستجي يعني أني زمان شو بوزان بق يعني بقى باريس جيبو حفت وما تامبو لا أف كم يعني وقت ديروك وقت أو درجة يعني كورة يعني مثلا بيجن يعني بوزان باجو هروها وكيد نجيهم باجو ساروكو عشيرو أو يعني هابون أو جي كما يعني إن شاء الله رجعكم بقى كوباني أما ورم درج كوباني يوم إن شاء الله بخير إن شاء الله إن شاء الله هذا جوار عظيم ما مسته أم قال لك سپاس کن پیروز باهی ها پیشکش کن جماعت تبی براسی دل دخست میکروفون ام دریجی و تبا بکن بس برگ دما برنامه کن بو ما مسته ماگو او بشتغل کافیه که کمین جو خدای راضی بتشنی بالکش هانی زمان بله تماشاوانن هجا ایروجیل باجار رهایی به کرد سوری ره
bu Kurdê Kobanî re Kurdistana Rojava bu Kurdê Kobanî rikek Müslüm aşîra Berazî û yê atê aşîrê me wan re bi bernama aşîrên me hevpeyvîn kir rûbrû înşallah hevpeyvînek dê ya Kurdê Sûrî re em li welatê wan li gundê wan li bajarê wan dil dixwazî wan bikin xweda derînî bi xêrê ji wan re veke bi selametî şerê navxweyî bi dawî bike di dewleta wan de û vegerin welatê xwe înşallah em ê jî li Sûrî li Kurdistana Sûrî hevpeyvînê xwe li wir berdewam bikin. Ez xalek hema kerem ke. Em jî yani Türkiye xweşin rastî wan wek televizyon yani wan bala xwe didin aliyê dîrokî û wanî li ser odan û li ser dîrok û ew ya bixwe lêkolîne. Belê. Ev lêkolîna pir tiştekî girîng e di dîrokê miletan gişkî de her wiha Kurdî de ji ber ev lêkolînana nehatin çêkirine. Lê ji bo ku mafê cemaatê nêxwarin yani ev pismayê me xelkê roha jî yani xelkê vê de xelkê me göre ne tenê Kobaniyê ne yani ha bîtirî xwe ême vê derê ne baş bu şima ferqa xwe jî tune ne yani gişkî yekin çi xelkê roha çi Kobanî çi Ensartiye ji we re dikin Ensartiye dikin Vay matına bir harek keleke kemerun iştiye yani yani ne tane wana meni brastini beje yani xelke roha xelke suruce سروج yani taybet her vaha belki emji xelki Türkiye tevda yani ev koçberiya ku Kobaniye çi buyi malê xwe vekirin qapiyê xwe vekirin yardımî milletê yani bejin Kobaniye bi tevda kirin ev jî tiştekî yani balkêş û ciyê spasiye yani xelkê me em bêjin gişkî yani qusur nehîştin mala wana wan jî bi xêr û xweşî hatin ser çavê me re Ahmedê bavê we bi çavê wan nêşemî spas بله تماشاوانên hêja îro jî em hatin dawya bernama xwe demago ji me re hatibû veqetandin bi dawî bû em ê jî bernama xwe biqedînin heta hevgîştina bernamakî de emanetî xwe dabin tengî û taliyê nebînin her şad û bextewar bin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.